Gujarat se mo le amna. Wow. Hise chaba ya bi yengo chaba ya taraga de ai ju Hyderabad gi sida 75 ta lakpane hojek kg tare tagre. Hi guys, mayam video mate adum namge toramane ai se ai manabi ba pregnant oi gibudu macha pokre ba khambra date September date 29 na pokhrabna hoji phomoi de chat ba sang de bi lai ba ai ju kuina nare ba dai angang na ba hai dai na dak se daw ma ya de ba na brati ga ma te yeng phangau de ado video je mate adum namak aigi morning routine ju dum share torake ado ma'am ai je dukan da dum tholopane ko dukan thong lo lam phada ke sumaina scenery jam phajai na ina video je mate nam ga lai thokpa nong ju kabo dum chui ba ko ado tu sai scenery ga de phajabani da ado ma'am happy weekend ai hauzik Saturday Sunday jam tina nungai bini oi jangang school jatawani na ko sidi asai bo thoga sum cozy cafe hangout hai tare ado ai chalam da ye dum ready tawbodo mate dum hapa ke ba ko ngasi thokri kanda kai tawi habado ngasi gi video sida dum ulake ado ai je skin care je phajana dum tawri ne ba ko ado kai ne kuchu ko me mai thok to bai ta dum taw ha tare na ado bit yam lai je ba ko video number ja serum sunscreen adum season ai ne ba ko ado kuchu ko me na mai thok to bai ta dum dull and dry smile adum or ga lai hai no man break out thok pi adai de amuna mo even don't adum texture or ga lai ram ba do skin care je tor ga hen na thijala ko do adu mai taw ba khambra to hauji pudi am phare ko ai hana gi skin to yengo smile oiramini yo ado ma'am ai hauji ti gyan lai ai gi skin jina pami se khambra mapan dagi paktai dai bado oiram ga haba manung dagi fazana nourishment oiraga phaba do du oile me ba ai gi skin jina pami je mapan na pangdai ter ga amongte adu na kaisu ai gi mai je phaja halamdre akhoi hapsang manung dagi yam fazana nourishment je phanghan bado du yamna darkar oiraga leirame ba glow hai ba je aina tai du khakna kaisu glow ka han mangam bo oiram jer ko ai gi hapsang manung dagi yamna phana chection na tawi bada manung dagi su glow mayam ama hena phajaba glow pi han mangam ba oirame ba ai hauzik ti khange ai gi body se right nutrients vitamins minerals to yam darkar oire hai ba se hai da ai gi skin jo hydration phangna ba du ka firm oina ba glow phangna ba repair dauna ba sigi khuding mak se changaga leirame ba healthy oiba pochak se cha bu ju yamna darkar oirame ko koi gi skin gi damak ta de extra boost si je pame e ba aduna akhoi kai do batai hai kanda supplement mathau ta leirame ba aina mathang thigat leba ko hai di haksang manung da gi healthy oin hai tai na khoi gi ai gi skin da focus toraga thigat ba hai di manung da chasan doi ni ne ko yamna thigat ba su ya de ba ko hai di cha ba thok pai jimak da bu yamna chection da ba ya de na trane ko koi thigat labani na ai ja hosik ti khange ba ko kai no hai kanda proper collagen supplements si je yamna mathau targa leirame ai gi manung mapan ani mak da chang da ba ya dra ba pochak oirame ba manung mapan gi kana ba hai di ne ko koi gi skin da khujin da samda sida pulak kana ba do adu da phanghalame ba aizo hojikti collagen ama seasonare mayam da dum ucharake aina seasonare se HK vitals ke marine collagen sine nungti gi ai gi daily routine oina seasonare sida yauri se marine collagen peptide vitamin C vitamin E and hyaluronic acid ai gi skin da dakar oi jab khudi mak to sida loina mak yauri ba ko hai di hydrate su to ne dai fam su or ni dai de akoi gi skin se healthy su or and hex seasonare ko da gi ne ko nu ma da yaw da ba yadra ba ai gi daily routine ni ma sak to ado oe ai di si skip to su ngam dra ba ai gi morning skin care ga chap manai adu su thakjan mi mong da ni ko yam refreshing or ga hawe ba aduga seasonable su yam lai scoop amakhak lawr ga ising da thitlaga dum thakdoi ne ba ko aduga ain hena pamjaba part har ga di sugar amta yaude ba aduga 100% safe and clinically proven oirabane result phajana dum phang bane aigi skin je hana khena bu isana dum uwa phange ba ko ado yamna hydrate su tawre firm oire dullness su reduce tawre aduga fine line khara leiram bane mangre loina hojik ke soft oire ba ko aduga ai samje ken bu phajana handare ba aigi skin ga samga gi de balance to phajana phangjare hai tare mayam si ai gi morning routine ma cha hai bu ado mayam su glowing skin di pam ba du kai no ma dum iwat wat ba dum taw ba tare di ne ko adum su sa manung da gi care lo ba ho ba ya re hai te ba ko ado ai mayam da si gi HK vitals ki si gi marine collagen se ai recommend dau jage si seasonal ga am tang yeng bi ba ko how ju am how e ado kai gumba mayam ne hen khangning ba tar ga de details sing do ai description box ta hen makup ta na loina ma maroi ba sing da hapcharam ge ba ko ado dum chaw to san bi yo mayam su kai gumba mayam su si se pam tar ga di ai ko code su lai ko kajal ten se sizna taraga di additional discount fangani highskvitals.com da yaduna chaw to san biyo sidam na mga video de saksan ga ise ado
mi yam layeba saida ai hojik sigi dress oina hongdokjaraga maramdi sina sepa nungai hojik se nongthi nongmongba smai tawba aduga khara khara ju inglap tawba je hawriba ko diduna ai mana bi chapadu si setlaga chatke haide ai di chatkhraga lekai koiraga kaini yum thalani khangdaba mi ne ko aduna hore nungdang ga ta thokibsu ya haiba dina dum season grage inga ju auto da chatoi ne ko si setlaga de si sepa jina ne ko yang kang bai tap toiba yang kang haise ko mayam di khangam moi ko ai sang di khangjai kai ai je kg 75 tagi how's it kg 68 neba thazabra ai je yang kang darba ne ko do si setlaga ola ke dum yang kang de do khangna ba se si se bana kra khang yem khamra yang kang mo da adai khang ne ba ai sigum furi kan li je si je sum smaina kai smaina phanto pi je si de ingon da figure do khang de to ai yang khara di kang jalla bane puka je pani yaw dra bane to yo kg kya na dai 68 69 70 71 72 73 74 75 hyderabad tagi sida 75 ta lak bane hojik kg tare tagre kagino hai kanda biryani cha da baine mayam nu kamai kangino hairo instagram da gadi khangra ai nang han story thambada yang kamai kangino na mi hang puyaw ha ko ai kai bana ai ta sen ha kan ai biryani cha da baine biryani ka ku ka thak da baine ba hyderabad ta dine ko hafta amada biryani je dum hafta a khuding cha ba tham da dum mari monga ti dum chai ba hafta am ani rak smai cha ba haide magi nisa je kai hangde chaning ba ma dum phale ba injang thon ngai leitre biryani kai da dum chat loi theng dokre biryani adai di imana bi pule biryani sine ba hyderabad da isna na wang lo khat pa hai ta haur ba na biryani di mu khaji kharak cha ba mu pukse thande ba pukham pa pam da phachana chari ge chan du ne ba adu sida di chaw phang de du na kang dare du ba mo sida di akhoi di mu sanga cha ba mi je oi de na ko na sida di mu pizza mak ta charge ju burger mak ta charge ju non veg se phang de ba hai de veg nga to du na chaning de ba ko adu na ne ni yang kang de se kg tare tai se mayam biryani sa da bai biryani ki makun je yang kang da bai marom da di yam phai adu ga marom da di yam chaning ai punji ki cha phang roi dra na khan bada ado khang lai na daw madi cha phang ni da ko no madi ado fa swati yang ngang ngre chala se yam da loi shalai ese se lage duka adu ina pi loi shalai mani ba ka duka chala se sayol di la roi sayol tha na ma chalani chawram ni na dadi thoge nong ju macit chu da na lai ta ba na thong hang kare sandal ga loi chu ai sandal le chaw dra size 41 tu nong je khangau da bi da jar chui ha ba kai dei nu khang de me adu di myam chale se but kachra khom la e na thang tu ra ge yo na khoi swai yo ta da na lai komo 안녕하세요. 세븐 라온. 자 하요. 와우. 나 비기 샌들 세 엄청 레비게 더 보네. 비싸 바이드 된 레이야 데이스. 그이노 하이로. 하이드 토워지 라오. 뭐 샤이지 또. 지다 이제 시제. size cape gooseberry hybra golden gooseberry hybra ke num ko bone ba khuwa ma akhoi ge side da ju khuwa ma asida tu sida lei pambi je si oi doi ne ba san je lei ado sida yam ti na hawai wa ne da ama khok to ula ke ko sai de khara mo le ba ko ina uli ba jaga da do si je ula ke si je cha ba ya bi ri yeng ba cha ba ya ta ga de ai ju चागे चारके हाय तारे सिने बका आइन हांग तो थन चलो ओमता चलो ना मुंद्री तो मुल्लका न गोल्डन में चू ओइबदो दुन खुपान जेम त्यो चाया बिरा तो कमेंट हाइरो म्याम को चागे चाबे याम फैगा हालने बा तो खुपान जे Mama, hui ya je lang mo si dai no. Haji ki ting niyo mo. Kai lai kai je ngai bani he. Ok to om to phang dra. दुकान चट के हाय गने ने को अंदर दुकान ले. यहाँ दुकान है. kai अंदर दुकान है देखो. दुकान thong lo. Ngasi Sunday ro.
Monday Monday nungdaram lolani. Sin. Saje mot padi khara do mot liko. Bus se mot le Gujarat se mot le amna. Am tina mot le. Haidi phatau di hundo phom kari kara ma thokmam khangdam to. Do oy. Desira. Amberjita. Asi hu yawe habane ma hu yawe habane si leje phata habna. Sibudi count. Oh yeah. Annyeong. Kuka si cara mayam. Le, kazadra from there. Le tu asom dana airport. Duga som dana city chatoy ba. Dana tu police ki quarter ne buko sina. Duga dana society am. Delivery ka lo yong. Finally. एक फोटो आ गया. Dani macam ngalam tu kan? Ya orang dek kes dalai. Okey, tak kita orang. Murah yang pala ba? Pandai dah. Saya ini apa sih itu? Kayak kau lah ya tu masih. Mai quarter jam cina malam ni dah. Saya bus ke. Musik angang ulah dah pani. Couple meeting kita. Couple meeting hai ni kau. Mai si je tak couple ni. Thalo tu memang. Mai thalo. Ya. Mama je bitu biaya yang nuksi ni apa? Phone ikai le ni mana ni nak? Aku lag tu deh. Mangan pi apa macam tu? Zik angang pame. Tu, naik kapak tu dia. Angai itu lebih kita ubah ni dah. Aina lebih tu ini. Aduh mayam imana bihode ki halaga ina nupi bani achapa chaw je na mukchet le adu ka syam cha podi hoine ta moi menu jong Gujarati maro daga lo ye phadi pura blind ni khangura English te ibam jaw ida do order tawre jang food yam ka hena chaba puk yam nai ba ko jikan tu na achapa khitang ka chare pizza maga sigi garlic toast sigi yam hawe sigi garlic toast se haidi mawong mandana am to za dring ngarang na ham sai ni ba ko Ado yam haugre. Ado video je ke shuyam sanghalaroi pizza maga huski duga char gadam hale. Ado ngasi ki dim yam video je loi salage ko mathangi video dong thengnar se. Thank you for watching. Bye.